Naheng ya habo rona ya Lesotho, Basotho ba pele ba nkgono kgodu le ba nkgono Mannina ba re tumediso ha e fele. Mosotho wa heso re a di boka dikgomo he, wena mmuhi ya kgabane eo re seng re kgahlana le yena letsatsing la kajeno. Re kgahlana jwalo ka mesuwe re le tseleng ka hare ho le sedinyane la marangrang le bitswang The Tribune. Re nka lenaneho le bitswang ka Marits'oaneng. Ke tla o hopotsa fela wena ya sa tsebeng hore Marits'oaneng ke moo Basotho ka dinkgo tsa letsopa tse bitswang Maritswana ba neng ba boloka dijo tse mathemalodi haholo, mme jwale lenaneo lena ha e le ka Marits'oaneng tjena ho a bolela hore re a tadima ka Marits'oaneng, re sheba tse mathemalodi mme re di fumana e le ditaba tseo re o fang tsona tse ntseng di etsahala ka hare ho naha ena ya habo rona ya Lesotho. Hobane thahasello le tabatabelo ke hore go fumane hohle mo leng teng wena mobuhi ya kgabane, jwale o ke o ikutlwele tse ntseng di etsahala naheng ya Lesotho. Letsatsing la kajeno re a qaloletsa hape re qasa matsatsa re ntse re ya lebatoweng jwalo ka ha maobane re ne re le lebatoweng la Tswedike, moo re neng re sheba dintlha le di etsahala tsa lebatowa la Tswedike ha re ne re ikutlwela ditho tse hlahang ho makgotla a dipolotiki ka ho fapakana lebatoweng leo la Tswedike. Jwale ba tlama dithoto le bona ba re etsisa ba qasa matsatsa, ba batla botshabedi ba tshabela ka lekgotleng lena le letjha le bitswang ka mokgwa o sa tlwaelehang oo ho thweng ke letsholo la kgodiso le ya moruo e leng RFP e eteletsweng pele ke ntate Sam Matekane. Mosotho wa heso re tla di sheba hona mono haholo ka lebaka la hobane jwale ke tsona tse shejuweng ka leihlo le ntjhotjho haholo ke Basotho ho bona hore na ekaba ke ditaba tse lebisang kae tsa lekgotla lena le letjha le bonahalang le futuelwa ke Basotho ba bangata ka bongata bo boholo. Sena se tla pakahatswa ke hore jwalo ka ha re ile nna ka supa hore ke lekgotla le letjha le so ka ba le fihla le ha e se ka ba kgethong ya mofuta ofe kapa ofe ya semmuso, empa ho tloha mane motsong setjhabeng ho a dikela paramenteng ya Lesotho ho bonahala le ditho tsa paramente le tsona di le tsholohela. Mme o tla hopola mmamedi e motle kapa wena mobuhi ya kgabane hore mohla lesolo lena la kgodiso ya moruo le ne le thakgolwa semmuso hantle ka mane ka bantshonyane ka mane ka hona ka sebakeng se leng hore moetellepele wa lesolo lena o hlaha hona teng ntate Sam Matekane. Re ile ra bona ha ka kotloloho ditho tsa lekgotla la dipolotiki la Alliance of Democrats ba hlile ba bonahala ba se hlile ba ile ba apere, empa bekeng e fetileng re boetse ra bona hape ha o se hona le mmoka wa bo raditaba ka hare ho toropo ena ya Maseru e le ona maparamente ano, jwale ba kopane le makhanselara e ka tsena le ditho tse ding tse tsebahalang haholo, bana ba bitswang di-prominent figures ba e leng hore ba ile ba hlabare baqolotsi ba ditaba ba kgobokane ka bongata bo boholo ba ke ba ile ba bona ha ba hlile ba totobatsa maemo a bona ka hare ho letsholo lena la kgodiso ya moruo e leng Revolution for Prosperity. Mme jwalo ka ha ke se ke tshilo Mosotho wa heso, ditaba tsena di re tlama hore re ke re mathele ka mona ka lebatoweng la Semena. Lebatowa la Semena ke karolo ya mabatowa a ntseng a le hona ka mane ka Thabatseka, mme o tla hopola mobuhi ya kgabane hore ka ha re bua ka setereke sa Thabatseka re tla bua jwalo ka lebatowa le kang Thabatseka, re bua ka lebatowa le kang lona Semena ho kenyeletsa le Mashai e ka sitana le Mantshonyane. Jwale re tla ke re tlo tla re buisana letsatsing la kajeno le mokgethwa hona ka mono ka lebatoweng leno la Semena e leng ntate Tlohelang Aumane eo e leng yena mokgethwa ka moo ka lebatoweng leo la Semena. Re ke re utlwe hore na ekaba ka Semena ka mono maemo a ditaba a ntse a supa jwang, haholo ha e le mona ena e le karolo ya ba seng ba hlile ba tsholohetse lona letsholo lena la kgodiso ya moruo, empa haholoholo re lakatsa ho di sheba ka boemo ba paramente rona jwalo ka ha yena e le le paramente.
jwale parlamente mane ya Lesotho re tseba hore hona le hore ho sebetse taba ya dipalo. Jwale le hore ka nako e nngwe maikutlo a maparlamente a ya tlohe a fapane. Na ekaba ha e se ka batla tsa mofuta o di ka etsahala pele parlamente e qhala ebe bana ba seng ba iphatlaladitse hore ke ba lekgotla la RFP e ka ba jwale parlamenteng jwalo ka ha o bile o na le ditulo ba dula kae. Re sentse re na le ntate Aumane kwano mohaleng jwalo ka ke o boleletse wena mmui ya Kgabane wa Lesotho Tribune ka hare ho marangrang mme re nkile lenaneo le bitswang ka Marits'oaneng. Ntate Aumane, ntate Aumane o phetse hantle ntate wa ka? Re ba ka dikgomo hle ntate. Ntate re leboha haholo ka nnete ha re o fumane hle ntate. O ke o thuse fela ntate ka jwalo ka ntate wa dihlaba hore na hana na re a nepa ntate ha re re lebatowa la semena le ka hare ho setereke sa Thabatseka ke hana re na le mabatowa a makae ka hare ho setereke seo sa heno sa Thabatseka ntate? Ke mabatowa a mahlano ntate. E leng hore re tla re ke Thabatseka, ke Mashai, ke Thabamoya. O Thabamoya. Ke Thabamoya ke Mantshonyane ke Semena. Ke Semena, fela Semena mo go teng se a golelana le mabatowa a supileng. Eya ntate. Se a manga ka setereke sa Thabatseka, a manga ka setereke sa Mokgotlo. Eya ntate. A manga ka setereke sa Lerile. Oh, ka Mokgotlong ka mo ya golelanang hana ya golelana le lefe? Boholo ya golelana le lebatowa la Marits'oaneng. Ebe se ba la Bobatsi. O Bobatsi ntate. Wa Bobatsi haufinyane haholo le Thabatseka ka Nkane ha o se o hlaka mane ka bo dinakane ka bo dinakaneng. Ha o tswa ka ga Mashai fela o kena ka ga Bobatsi. O mula magalo ntate o tlo fihla bo Hajante mona. Ntate re lebile haholo ka nnete wa utlwahala re hlile re ka hodimo re ka tsudulong re ka hodima dihlaba re hlile re qaloletsa mabatowa a ka Maloting ntate. Ntate Aumane ke kopa hore pele re qala hle ntate re ke re hopotse babuhi ba rona fela rona hana na mohlomong ha re bua ka ntate Aumane re bua ka mang ya tlohang ho kae ya seng a le ho kae le dipolotiki jwalo ka ha re se re tlaletse babuhi ba rona hore o ye mong wa ba ntlo ya ketsamolao mane parlamenteng ya Lesotho ntate. Ke a leboha ntate Kashasha, mme o ntumelle ke lebohe bamamedi le babuhi ba review. Eya ntate. Ke a gola ntate ka bokgutshwanyane jwalo ka o se o tlhalositse hore ke tlohelang Aumane ke mokgethwa wa lebatowa leo la Semena number 75, mme motho a ka mokolla lekalana monono lekala Sephokong, mme ke se ke le ka hare ho letsholo la Thalabodiba dintlafatso e leng RFP hona jwale. Eya ntate. Ntate ke kgola ka bokgutshwanyane ntate. Re a leboha ka nnete ntate re batla re belaela ntate hore hantle taba ena e tlameha e se taba e bobebe haholo eo motho o ka wa e fihlelang haholo ha o itloa o tloa o so le boemong ba mane mo leng hona teng ntlong ya bakgethwa e ba jwale ho hlaha lekgotla le cha e ba jwale re bona ka nnete o ntse o le ka hare ho ntlo ya bakgethwa e ba o se o le karolo ya letsholo la kgodiso ya moruo ntate. Ebe na ntate o ka re bolella hona ebe ho bile bobebe ha kae ho wena hore ebe o qetella o etsa qeto ya mofuta o teng ntle le tshabo ya letho ntate? Ka nnete jwalo ka ha o bolela ntate ha se qeto e bonolo e bobebo. Ke dumela haholoholo ha o e etsa e le wena ka kotloloho, empa
nna ho ile ha etsahala hore ka la pedi la kgwedi yona ena ebe ke ya lebatoweng kwana moo ho neng ho qisitswe dikomiti tsa lebatowa le tsa makala mme ne re ile ra bitswa ka mora ho bonahale seterekeng sena sa rona ehlile ho ena le setsukutsane se ne se sotlile sa party ena e ntjha ya RSP mme itse komiti ya lebatowa e tse utlwa mona ya ba ya re bitsa mme ya re fihla moo ya ba ho etswa qeto ya hore re ye lekgotleng lena le letjha ba bang ba beha mabaka a bona tonakgolo ya Thabatseka ka hore o haufi le lebatowa la rona o a le tseba mohlomong a ka tsoa a tlohela ditlhoko tsa bona tsebe jwalo jwalo. E le hore ntate sena hantle ho totobale ho mobuhi wa rona hore ha se qeto ya hao le moo. Bane ebile ne se le teng le morerong wa ka go letsatsi pele ho la pedi ke ne bile ntse ke sa nahana hore motho o ka tsoa wa ya letsholong lena le letjha. Yanda Ke ka hona itseng ha re tloha moo ya ba ra dumellana ja ile mona le etsa qeto ena ka ha motho ha o tsebe hore na letsholo lena le emetseng ho etsahala jwang. Ha ke re ka ha moetapele sa ntse a tla mona Marits'oaneng ha ke re ho mamela re tsebe ho utlwa hore na ditaba tsena tse re a di batla na di tla ke di hlahelle le puong ya hae na. yanda mme ke ka hona re ileng ra bona mono mme ya ba ditaba tsena di se di hlahella marangrang mona ba benka difoto mme le ka nako e motho o ntse o tlalehela boetapele ba mane mona ke le hona teng re bitsuwe sebakeng se itseng lebatoweng mme motho o ntse o utlwa hore taba ke setsukutsane sena se utlwahalang mme se ile ha etsahala ntho ba tla isa moo Thabamoya Bothabaputswa jwale nna ba tlaleha hore taba ke eno ba re sa ile utlwa le ha o kgutla ha o etswe qeto a tlaleha hore qeto e bilena mme ebile re itse ke re hlahe ka mona ka Marits'oaneng re lo utlwa hona ho etsahala jwang. Ke hopola hore moetapele wa ka wa AD ha ne ke ya kopanong eno le a hlampolella re la monna o a thiba noka ka kgarafu. Ho teng ke hore o tlameha ho mamela setjhaba hobane jwale ke sona se o kgethang. Ho jwalo nda. Taba ya ho se mamele setjhaba ka nako e etsa batho ba rekisang batho. Yanda Jwale qeto e tla ba ya bona le wena ka ha ke bona ba o kgetha ka tsamaya le bona ka hona di leng ka nolofallwa le ha ba re a tshwarengwa ka ga tshai le bona ba tshweng jwalo ha re mme ke hlokometse hore taba eo e nolofaleditse haholo le bateng mane hobane ha ke tlamehe ho hlalosa haholo itswe ditaba ba sentse ba di fumane ka bana ba neng ba le teng hore na ho etswe qeto efe ke bo mang ka mabaka afe mme ba itse mokgatlo wa bona a etse jwang. Yanda Khele ke ditaba tse utlwahalang haholo ntate ha o no ntso bile o di shebisana le moetapele wa hao wa mehleng e leng ntate Monyane Moleleki o ntso mo fa ditlaleho jwale a bile le yena a tshupang ntate setjhaba ha se bua ha hona boikgethelo ha o sa fe sona tsebe e ka ba o tla fama ebe jwale ka mora maemo a ntate ao mobui wa rona a utlwang rona taba ena e fihlelehile jwang ya hore ebe ka jeno o so le ka letsholong la kgodiso ya moruo mme
motho o ka nna wa hloma hore ke mabaka a utlwahalang hobane qetellong ya letsatsi ke menwana ya setjhaba eo beileng mono moo teng ntlong ya ketsa molao a ke re o jwalo ntate. Jwale ha o so na le se seng ka nqena se ba kgahlang e ba jwale o tsamaiswa ke bona hobane ha o le parlamente o karolo ya komiti eno ya lebatowa, mme ha ba supa kwana setjhaba le sona se supa o loketse ho ikamahanya le seo bongwe ba lebatowa bo se supang. Bualo ntate ha holo ka ha ne se re emisitse le ba kgothaletsuwa ba puso ya dibaka ba ne ba batsi hobane ba re kaofela re etseng qeto re shebile mahlakore ohle le hore o utlwisise hore na o ka re ke risk kapo ke re ipeya kotsing e kae ka ho etsa jwalo hobane haeba o se emisitswe hore o tlo emela dikgetho tsa puso ya dibaka. Jwale ha o ya lekgotleng le leng ha ke re o qala qalong ho bolela hore o tla laolwa kemiso e ntjha e seng e buletswe motho e mong le e mong. Ho ka etsahala hore ebe wa sala le nna ke le tjena ke le mokgethwa ho ka etsahala hore ebe jwale ha o so laotswe kemiso e ntjha ho latela ka moo setjhaba se shebang ka teng. Ho ka etsahala hore ebe wa sala ne re tlameha hore taba tse di utlwahale hantle le hore di hlakele bohle. Ha se le hore ba bang ha bana nna ba hlahisa ditaba tse ding tsa hore atjhe rona re bona le ka re mona mo re teng ne re tla ntse re tsitsitse ne re tla nne re sebe dikgetho tsena tsa ha e le mona bongata bo re tjeng re amohela. Taba e nngwe motho o ka hloma e ka ntate batho ba semena ke batho ba hole haholo hoo ba hole le dintlafatso ho haholo hoo o ka tloha wa fumana hore mohlomong ba mamela seyalemoya se le seng kapo tse pedi ha e le ditaba tse kang tsona tsena tse re leng ho tsona tsa marangrang o fumana hore ha bana access ho tsona ho hang ha ba di fihlele ebile le ditaba tse kang tsa bo di-television ko motho ka nka ke le batho ba hole haholo le sedi la dintlha le di etsahala ka letsatsi ka leng. Empa jwale re ne re lakatsa hore ke re utlwa bona ebe hore ebe ba ile ba tseba haholo tje ho fihlelletse ba bile ba etsa qeto e le community ya lebatowa ebe o ka bona eka sekgahla se sa letsholo la kgodiso ya moruo ntate se ba fihletse ka matla le ka pele ho le ho kae ho fihlella ba bile ba utlwisa hore qeto ya mofuta o tje e tlameha hore e etswe boemong bo ba lebatowa ntate. So ke se hlokometseng ke a kgolwa ke hore ho na le mesebetsi e ntseng e tswela pele ka hare ho lebatowa ka mane ena ya pudihadi e ntse tsela ena e tswang ya seshuti ya pudihadi e tsamaya nakonyana ka hare ho lebatowa mme batho bana ba sebetsa moo. Taba e nngwe e etsang phapang matsatsi ana ke taba ya di-radio hore taba ena ya diphatlalatso tsa di-radio e bonahala boholo ba tsona o utlwahala moo maobane ke ne ke bua seyalemoyeng se seng mona ke sa tsebe le hore se a fihla ha ke re ke bua le motho ka morao founong utlwa re a ntse ke o mametse seyalemoyeng se itseng jwale ka hlokomela e ke teng ntate jwale hape ho bua ditoropong jwale hape ha ke re wa hlokomela hore ka lebaka la popeho ya naha ya rona ke re ya bolelana le mantswenyana jwale ha ho le jwalo ho bolela hore melaetsa ena e tsamaya ka pele e tsamaya ka baamani le batho ba bang jwalo mme ho bonahetse hore batho bana ba romella le batho ba difomo hobane ho tletse batho ba ntseng ba fana ka difomo mona di tlatswa fela motho mona o no bonahala o utlwahala taba ena ya hore ke bone hore ne fapana le ha e le ba ho no ho bua ka moruo fela eba
mothei wa teng ha se seterekeng sa Thabatsela e be tla be fapane haholo kore le ha ene ka etsa modumo e be tla nne le modumo ke dumelang wa thibeya ke nnete ke dumela hore ha ene ha ba etsa qeto ya hore ha re dumela hore o thiba ne re tla nne ho ba jwale taba ke ha batho ba se ba entse qeto jwale o kgetha ho iqobele qeto ya bona haholo ha o ena le kutlwisiso ho ba bang ha ke re hore a ke motho ula wa tsamaya ka menwana ya batho ba ke ba utlwa hore taba ena ya go mamela setjhaba e ntse e le taba e teng le ho bua le sona e ntse e le taba e bohlokwa ho shebisana hobane haeba re ile ra tloha ka hare ho DC mme ya ba re tsamaya le madisi a mangata e ba ma 80 lebatoweng leno jwale ha o fihla ka mona ka hare ho RFP o boetse o kopana le madisi a neng a setse mme ba reng ha o le ka mona re tsamaya le wena mane re ke raya mane ho ha mane re ke raya jwale wa hlokomela hore batho ba ke ba dithasello di ngata tate tse etsang hore batho ba nke qeto tse itseng mme motho mona ha ke tjho hore o bolela hore o no sa fihlela lekgotla la AD fela hobane ke tla o fa mohlala fela wa hore mono le batweng la haeso o no bona hore makgotla a mang ha o dumella bo BNP jwalo di se di ba tenyana no so tsona le bathonyana ba babedi bo ntse o tla ba kana ba ha o hlokometse ga o fela bona batho bana ba babedi a mmoho le batho ba ntse o thidi ma BNP ba ma councilor ba tlile ka mona ka mogolo o a sheba hore batho ba ne ba le teng mona le ne re emetse dikgetho ba le ka hara ABC jwalo o fumana hore batho ba nga o fela ba teng mo ba matlo ba fi e le hore ha se setsokotsane seo tlileng AD ke setsokotsane seo tlileng party sebakeng sena ke yona ntho e ne bile ke tlotla ke o botsa yona ntate hore na o bona ka taba e kgahlile ma AD fela kapa e hlile le diparty tse ding le di teng bele ke o so itobokeditse ntate ka dihlabeng ka moo mo Thabatsela mona e hlile ha tho tse di tla survive ka thata mo ntse le taba ho na le kgetho eo RFP ka tsela e batla tshwara setjhaba sena ka yona se tlileng se na le dithasello tse fapaneng se ne se lantshana ka dipolotiki tsela e batla se tshwara ka yona ke yona e tla etsa hore batho bana ba dule kapo ba fete kapo ba kgutle batho ha ba tlile ka dithasello tse tshwanang o tlameha hore o leke ka hohle hore o ba tlise mmoho fela ntho e kgolo ke ho tlisa taolo order ho be le taolo mme ha hona le taolo o tla fumana hore batho ha ba hwebishane ka dintho tse senang thuso ba tla beha mahlo a bona kapo ba tsepamisa mahlo a bona ho taba e kgolo le ya dintlafatso e ka hlitana le hore ba bona hore lekgotla la bona le wina dikgetho ntate re santsane re le hona mono re ke re nke monyetla re ke re shebe seo re ka nnang ga belaela hore boemo bona bo tswala ke sona ka hare ho seterekiseng sa Thabatse ka ntate bona bono bo etsahalang mono le batweng lona leno la Marits'oaneng mo e leng hore jwale ke taba tsa temo ke taba tsa thuo kapa lona leruo la dikgoho tseo re ileng ra di bona
di hlaha ho moetapele wa letsholo la kgodiso ya moruo. Re bona temo e sokang e bonwa sebakeng seno sa Mantshonyane e tsamaellanang le thepa e sebediswang ho bona hore dijalo di a ntlafala. Jwale re bona ntlafatso eno ya maruo a dikolobe le dikgoho le temo ya difate tsa ditholwana, jwale le metjhini eno ya temo ntate, re bona mabala a kang ana stadium se hauweng le dintlafatso ha di tseno tse ngata tsa mehaho e ntseng e etswa ka tsena le dintlafatso tsa ditsela le mabone le bo sepetlele mane le ntho tse ngata tse etsahalang ka hara naha ntate. Ebe ntate ha o bone ka tsona ditaba tse kang tseo ke tsona tse hlileng di etsang hore ebe Thabatseka kaofela ha yona e ba boemong bo botle ka lebaka la hobane ba tseba hore bona ba se ba unne molemo ho le hokae kapa ba kgotse ditholwana tsa bohlokwa ho le hokae ho moetapele eo wa letsholo la kgodiso ya moruo pele maemo ana a letsholo a eba teng. Ka nnete ntate ke tla re ke nngwe ya dintho tse tlisang tshepo ho batho ba Thabatseka, e seng haholo hore ba unne molemo hobane molemo ba unne ke batho bao ba Mantshonyane. Fela tshepo ya bona ke hore re a bona hore na moetapele enwa ha nahana ka temo o nahanne eng. Re a bona hore na ha nahana ka dintlafatso o nahanne eng. Jwale dintho tsena tse wa di nahanang ke tsona ditlhoko tsa rona, mme ba ba le tshepo ya hore haeba o entse tjena torotswaneng ya bona ya Mantshonyane ya habo ya Mantshonyane, tla di etsetsa setereke sena tsa Thabatseka. Katsi ke ena, Thabatseka ke yane, le dibaka tse ding tse fapaneng ka hare ho setereke seno tseo haeba motho jwale ha o le moetapele o nahana ditaba ka tsela tse kgolo jwale bile di phethahatsa. Wa tseba hona le batho ba nang le ditoro tse ngata ba bile ba na le bokgoni ba hore ba ka di phethahatsa, fela o fumane hore ha ba di phethahatsa. Ka nako e nngwe ba na le yona tjhelete, fela ha ba nahana ka ho ntlafatsa ba nahanne ho ntlafatsa bona le ba haufi le bona. Empa jwale yena le haeba e le moetapele wa kgwebo eno o bonahala ba le tabatabelo ya ntlafalo ya toropo ya habo, fela a bile a sheba tsela ya ho ntlafatsa setjhaba, hore setjhaba se une molemo. Ho se ke nne wa bua fela ha thwe sefofane seno o bona se feta mono ke sa Ntate Matekane. Eno je ha o e bona e feta mona ke ya Ntate Matekane. Wa utlwisisa ona tla nna itumele jwalo ka bahwebi ka bang ba baholo ba tlileng pele ho yena le ba tlang ka morao ho yena. Fela jwale o bontsha phapang ka hore ebe wa nahana hore na dintho tse ntle tsena tseo ke di bonang ntse ke tsamaya hohle mo ke di sebedisa ho ntlafatsa sebaka sa haeso jwang. Mme taba ena ntate le kgashasha le babuhi kapo bamamedi ba tsebo, Afrika Borwa mona haufinyane le rona boholo ba ditorotswana tsena tse mapolasing mona tse se bile di hodile le ditoropo wa tsela di qaduwe ke ka fumana ho di qaduwe ke lelapa le itseng kapo ke le buru le itseng le ne le la polasi. Mme ho ka nako nngwe ho bile ho sena motlakase o rekwa ho yena, metsi a rekwa ho yena, ntho nngwe le nngwe e fumanwa ho yena. Jwale empa ho so bile o hodile e se le metsi le ditoropo ha ba sa fumana motlakase ho yena, o so bile o hlaha e le wa Eskom, metsi ba se ba fumana ba reka ho masepala jwalo ba. Re kopa o go e tshwara jwalo fela wena ntate Aumane hona mo mo e tsereng fela ntate wa ka. Re ke re khefutsi hanyane ntate, re ke re ngobetse nthane ntate, re ngobetse nthane. Re ka matheola fela re kgutleng ntate, re boele re kgutlele wena ntate, re se re nka mokgahlelo wa bobedi ntate. Ke a leboha ntate, se mo he re sa re titipote mo ya kgabane.
Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory Electrostatic Sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged antimicrobial activity and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Have you ever walked into a store? Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory Electrostatic Sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free,
and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens, including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens, including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers.
Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase.
At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory Electrostatic Sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory Electrostatic Sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals,
taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a TDC. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame, through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Mositwe se hle wena moya khabane re ilana ga bolela ga re maya ke maboya o re inela matsometsi ha re ntse re tsamaya re ya re khutla ke o bane fela ha di ya di tshwana le ha di khutla ge khukela ho mo etiwa na ka mohalanda tetwang aumane ge ne se re tlile ka mane ka streeteng sa habo sa Thabatseka jwale re thewetse ka mona ka ntlong ya ke tsa molao e leng ka parlamenteng ya Lesotho jwale ke ena re betse rena le yena ndale mane ke le bile hlenda de ine mpa le tsona taba tsa marangang fela tse re batlang hore e tsa ka mokgonyana o mo hlenda de mpa he ke rona bana re hantle ndate re ne se re thewetse mane mo reng jwale tsa itsa ha dintho ka ntle la khukela ntlong ya ke tsa molao ya re le kena la pele fela o ha itsa la jwa ndate ba ho andate mema hadi ukae kana kwenu ndate ndamugana jwa molapo kae mema ndabise mpohleri ukae kana kwenu what's about the video ba sa ka ha ba dikupa ha ke o pole ke bona e mo bona andate andate che ha ka banga misuzwana ba tlile ba o emeletse ka tlatse la tate le tlatse fela mo rulo ba bona re ba ka bona ile gana ba mo rulo tla ngwana ka mo Khalid da re le wila ho lo ka le mpa da le speaker a ya taolong a ya tsamaisong a bo ya tsamaisong be mo bona o wa re tate la tete ba tshebetso na ha ile tenda de e batla ba ye mo e fumana yang o jwale wena mmoho le ba bang bekseng ke ba salositse e le tlama hore le etse ka mogwa wa mongolo go mo tsibisa ele motsamaisi wa ntlo ya ke tsa molao gona jwale maemo a lona a se ya le supa ba o wa re tate ba le hula na etsa hala hore ke re party so mo di sumane IC ibe wa dinela hore batho ba tshile jalo ka ila nna etsa ka meta pele wa mokhoto empa ka nepo ntse tlameha hore party mo diswe IC wale hai mo diswe IC ibe batho ba tla tshila ka molao andate e le go mogahla le wa ho mo tsibisa ka mogwa wa mongolo se le o fitile ka nete ne re so uetse tena ka nete la jalo ba ka re kwele ba ha e supa mona ka group hantse re koka le bona ha ba soka ba uetsa bana sa tsane ba emetsi ana taba eo ya hore party mo diswe hantle a isimane ifumane certificate tsa yona andate di fahleho tsa bomphato ha ba mehleng bona e ka ba di jwang ntate na e bona le taba tse ba mohlomong di ka tsala sala morao ho hlaha mo le tswang teng ka ho AD ho fitlhella ha jwale ka potche ka nnete ba fumane le boemo bo
le sitwang hore ne boikgethelo ne se ba lona na e bona la ba fa kutlwisiso hore taba e ke ntho e tsetseng ke susumetse ya go jwale le batho ba lona ka bolona le hlela bonana le le lwa le supantse o tla ditaba ke tsa tlela go sala morago bane ba ilana ba ya diyalemoyeng ba ya di-televisioneng ba leka ho supa taba ya hore bapolitiki ha ba ntse ba re setjhaba ha hona setjhaba ke bona ba diseng setjhaba empa ne ntse le ditaba tsa dijalo ka tse ding hobane ho lahlehelwa se ntho e monate haholo ho lahlehelwa haholo ke bakgethwa bakgethwa ba na le batho bao ba ba setse morao tsatsi ka hare le batho ba lefe ka polisi le bang batho ba ka bona ka ekare mohlomong ha sebetse hantle o ntse le batho ba mo setse morao ba mo tshetsang haeba ba mo diela haeba ba bona la sebetsa hantle o bolela hore ba ntse ba mo eletsa hantle ntate e leng hore hantle ha party ena e ntjha e ntse e fumana bakgethwa e se e na lo pallwa ke mosebetsi bane ntate hobane kore o ka nahana hobane jwale mane nna mo ke tswang teng ehlile lekgotla le reno le re tswang ho lona ha o sana motho mo a ntse itika ka lona ntate hore semena ha o sana motho a ntse ke le AD ho hang ka se ke tsa le bona mo ntse ke tse address a etsa ba ba diaparo jwalo ka ha e le hore ke lekgotla le neng re le rata ntate le ka matla haholo ntate nna ba diaparo fela nna bohle bo ke ba tsebang kaofela ba mongwe mona jwale ntate ha re se re di sheba ka lebaka la hore taba tsena e santsane le tse ntjha haholo teng wena ka leihlo la hao la ntlo ya ketsa molao ha o se o sheba ntate ho latela hore na di tshwarehile ka mofuta jwang o bona eka mohlomong o so di lepa ho ya pele hobane re bona ka September e se le haufinyane ntate o bona eka ehlile ho tlotla ho etsahala jwang ka boemo ba dipolotiki ka hara naha ha jwale hobane jwale e sale re ntse re le ka hara mebuso ya di-coalition nako e teletsana ja kgola ha ke sa fose re coalition ya boraro hona jwale e ka ba ntate o bona eka tsa 2022 ha ile mo maemo ele a letsholo la kgodiso ya moruo mo le tse ditse fitlang le yona kapa tse tlileng ka morao ho yona na o bona ka ntate re ntse re khukela coalition kapa e hlile ho tla ke o bele ho etsa le ho ka ngola wa pele wa go fumana hore party le ngwe ke yona e nang le matla hodima puso coalition ya bone ntate wa tseba hona ba le tsena wa hlokomela hore letsholo ha le soka ba le thaotha batho ba santsane ba ithuta ntate jwale e le hore le tobane le diqholotso di setse ka di hona ba le ka kgetho ya dikomiti mme ha ba fitile kgetho ya dikomiti tla ba ya ba kgothaletsa ha ba ka ba e laola hantle monyetla o teng wa hore ba ka tla ba fitisa ena ba le bang ha e ba setjhaba se tla kgetha batho bao se ba batlang taba ena ha go tshwane hore re nke hanyane kapa re be re ya mahanye le moruo o teng wa hore batho ke bano ba ba ya letsholong taba ya batho ba o ka reng ba kata dipolotiki kapo ba sebetsa dipolotiki ka hare ho mabapi a ka bona ke taba e nyane haholo o ka fumana hore motho o ka e hakanyetsa ho fela ke 30%. Bana ba bang ha ba tsamaye dirali ha ba fela ka kgetha ho jwalo ha ba kgetha ba tla kgetha mokgethwa eno ka mo batlang mme
e leng hore ha se fela taba ya ho mo teng bohle ba tla wina dikgetho ha ba emetse dikgetho setjhaba se tlameha se dumellwa hore re kgethe motho eo ba mo ratang mme ha komiti e kgolo ya moruo e ka dumella hore jwalo ka ha e se itse batho bohle ba lekana ba hle ba fele ba lekane ba le botlhale ba tla all people are equal, but others are more equal. So others are more equal than others. Feeling hore shebane le taba ena ya ho bona hore setjhaba se tla kgetha motho ya ratang ke sona. Yanda. E seng motho a tshite jwale a etse ka setjhaba se kgethile ka moo se motho le ka teng. Taba eno ka tseba hore a he bongwe hobane lekgotla la dipolotiki ka ha re ke batho ba boithaopo ba sa fuwe letho ba mpa ba itella lona ka nako ya bona ka tjhelete tsa bona ka ho lesebeletsa ba rata hore ba kgotsofale hore ba tsebe ho lesebeletsa ka boitelo le boitebalo mme ba bangata ebile ha ba lebella hore ba ka putswa ka letho le ka mesebetsi le ka eng ba shebile hore dintlafatso di teng tseo ba tla di fumana ka ho lekana e leng hore taba ya hore ho be le ponaletso ditabeng tsohle tse etsuwang di hlaloswe ka nako di se tsa tsejwa ke ba bang ba itseng di tsejwe ke bohle ke dintho tsa bohlokwa tse ka thusang hore letsholo lena le bile kgetho ka kakaretso mme a be le monyetla Ntate Matekane wa hore a buseha le moo ha e ba motho mongwe a tshware hantle a jwang kapa jwang re tlameile di-coalition-eng. Okay, ntate. Ha re ke re wele re kgokele mane le batweng hape ntate jwalo ka ha o sontso supile hore letsholo la kgodiso ya moruo le sa tswa kgetha dikomiti tsa mabatoweng mme o ntse hore ha ba ka ba tshwara ditaba hantle nae o bona ka taba di tla sebetsahala jwang hona moo ha eno semena ntate le sebeditse jwang ntlheng yona eo Rona ke hona re yang ka lebaka la maemo a o ana ileng a hlaloswa yanda okay bona le tla kena ho tsona ntate hona re yang okay ntate ha re ke re utlwe hape hore na boemong bo jwale setereke sa Thabatseka se bonahalang sena le letshepa la hore athe ha di ka tsawa ka lewa leno la letsholo la kgodiso ya moruo mohlomong ba tla ke ba bone Thabatseka e beterenyana na ntate o ka hlaba re fa e santsane le stathontse hore ke re shebe rona tse hlileng di hlokahalang ka ho fetisisa ka hare ho setereke sa Thabatseka e le dintlafatso e ka ba ke dintho di fetse kgolo ntate taba tse kgolo tate tsela tse kgolo tse kang tsela ya ho tloha kateng ya Thabatseka le ho tloha Thabatseka ho ya Mokgotlong le ho tloha Thabatseka ho ya Qatjhasmere tsela tse tharo kgolo ho boetse hape ho ba le ditsela tse hlahlamang tse kenellang metseng mme tsona di tsamaya le maboko ra tseba hore setereke seno ka hare ho sona ho tsamaya noka e kgolo ya Senqu ho boetse ha ho tsamaya noka e nngwe e kgolo ya Madimatsho ho boetse hape ho na le noka e ikhutlileng ka setereke seno e leng ya Senqunyane ho ntso ho boetse ho na le dinoka tse seng kgolo haholo fela e le dinoka tse hlileng di hlokang maboko a maoto le a mafolong setjhaba sa ntate se tshela tlasa tshotleho ha re ka ra sheba dithupeleng ba tswa tsena ha mona ba boemo ba bofuma ka hare ho naha ka fumana hore setereke
seng sa tlhalosetsa mabatowano boholo a sona a wela mabatoweng a futanetseng haholo ka hare ho naha. Mme taba ya ho sebetsana le bofuma ke bohlokwa haholo hobane e re taba e etsang hore batho ba futane e setse le tlhokahalo yona ya diteng. Hape le dikolo ha di maemong a amohelehang ka hore ha hona meaho, ha hona matitjhere, ha hona dikolo tsa dikonyana. Dikolo tsohle ke tseo bana ba tsamayang nako e telele ho fihla ho tsona, mme ka tsela eo ho bolela hore ba tlameha ho bana ba baholonyana. Mane moo ba phelang teng ha hona dikolo tsa dikonyana. Ha ba ya dithuta kokelo le teng ho ntse ho batla ho le sebakanyana, mme ha ho le sebakanyana ho bolela hore ya kulang haholo e ba bothata hore a e fihla ngakeng hobane jwale jwang kapo jwang tla hloka lempare hobane pere e palangwa ke motho wa kulang, e seng ya kulang hantle haholo. E leng hore taba ya ho bona hore tsa bophelo di ba teng, di a phela, mme di a tshehetswa ka basebeletsi ba tsa bophelo le hore hona ho thuilweng ho ke dithunyana tse nyane tsa kokelo tsa di-health coach di a sebetsa. E se fumane hore di teng ka hare ho mabatowa ka mona. Fela ha hona nurse, ha hona mothusi wa letho, ke mathithemale. Ka nako nngwe ho tloha nurse seterekeng kwana e tla ha nngwe ka kgwedi kapo ha nngwe ka beke tse pedi. Jwale ho tshwana le ha e le siyo hobane batho bona bakudi bona ba teng nako yohle. Mme taba eno ke ena ya metsi jwalo ka re ka dingaka mehlodi e mengata, fela re ntse re na le bothata ba hore setjhaba se fumane metsi a nowang a hlwekileng, a tshireleditsweng, a tsamaya mmoho le matlwana. Hobane taba ena ya matlwana re se re bone hore e bohlokwa haholo, ebile Basotho ba hlile ba lla ka yona haholo. Metsi a dihlaba a ile a fihla hore ditshebeletso tse kenyeletsang matlwana e ka ba ditshebeletso tsa mantlha tsa batho, mme batho boholo ba se ba lla ka tsona. Re hloka metsi le matlwana, mme le ditshebeletso tsa dintlafatso tsona tse kang tsa temo, tate hore temo, masimo a teng, diphoofolo di teng, fela taolo ya makgulo ke mathata. Taolo ya ho fudisang ke masimong a batho, taolo ya ho bona hore makgulo a ba lleile, mme batho ha ba bolayane ka lebaka la makgulo, maboyella ha le a laoleha hantle. Ke ho bona hore tshebeletso di a di theohela setjhabeng. Jwalo ka ha e le ntlha e tla thusa hore ba fumane tshebeletso bana. Fela haholoholo tate jwalo ka ha re le metsi, ho tla hodimo twantsho ya bobodu le bomenemene hobane tshebeletso ha di ka ba teng ha fela ho sa sebetswe ka thata. Ka nno fumanahala hore ha o nkuwa tjhelete ya dintlafatso e isuwa mono di-counselling, spraying kapo eng fela ya teraka e fihleng ka tjhelete eno kaofela, e leng hore ha o lokiswa teraka o fumana hore teraka eno e nkile tjhelete e leka ho e lokisa ho lekana le ho e reka, e leng hore twantsho ya bobedi le bomenemene ha e tlameile le taba e shefuweng haholo mona ditoropong. Metseng mono ke yona e kgamang haholo ditshebeletso hore ka nako ho hiruwe matitjhere ho latela rona ya sekolo se bokae selemo se fela, motho wa bone hararo fela sekolong. Clinic nurse tse di teng ho
kapo ha ile Labone wa kwala o sa tla kgutla la bobedi la beke hlahlamang ditaba tseno kaofela e hlile ntate ke ditaba tsa bosebeletsi bo bobe haholo moo ha pusa shilo ka matla ke puso e tla ba le fela hore ditshebeletso haufi le setjhaba. Ntate. Ntate ke ne ke tla kopa hore ka ha re sentse re fihlile pheletsong ntate nke o tlohele ntate o ke o thethe ka mantswe o ka lakatsang hore o thethe ka ona fela ditabeng tseo re di tsohlileng letsatsing la kajeno ntate. Ka nnete ke a leboha ntate ka shasha ka ho mpha monyetla. Taba ya bohlokwa pelong ya batho matsatsi ana ke hore moruo ke bophelo mme letsholo ke lena leo ntate Matekane a re thehetseng lona ha se la batho ba itseng ke la rona bohle ha re le tshwareng re tatamaneng ka lona re ke re boneng hore na maphelo a rona a ka fetoha na re le setjhaba sa Basotho ditshebeletso tsa ntlafala re ke re tlo le sebedisa e le yona koloi e tla re thusa hore re ke re phethahatse ditabatabelo tsa rona tseo re ka ratang ho bona Lesotho le ho tsona ka hona ntate ke lebile haholo ka monyetla ona o ke o fumaneng lesedinyana lena la Tribune ke re le ka moso. Re lebile haholo ntate Aumane ha ipapatle ntate. Ke ha re fihla pheletsong mmohi ya kgabana ditaba tsa rona wa rona eo re nkile ka mohala ho hlaha le batho la semena ka hare ho setereke sa Thabatseka mme ebile le setho sa ntlo ya ketsa molao e se ya mahosana empa ya parliamente ka kotloloho e leng hona mo ntho di qalang teng moo re bonang hore ka nako ene kgutshwane fela le teng letsholo lena la kgodiso ya moruo e leng RFP ho sebile hona le ba ka hare ho ntlo ya ketsa molao ba siya makgotla a bona a dipolotiki jwale ba titimela ka ho lena le letjha mme Mosotho wa heso ha re ne re o tshepise fela hore tse kang tsona tsena mmoho le tse ding ke tseo re tla nneng re dule re ntse re o fa tsona ha fela o ntse o ditse ho rona ona le rona ka mehla nakong e tshwanang o hopole he re ile ra bontsha maobane hore re tla re hana bentse e atamela re tla ba le nako e re tla re ha re qeta ho ba le tseo re di tshotlang ebe jwale re o fa monyetlo wa hore o be le seabo ditabeng tseo re qetang ho wela ho tsona wena mmohi ya kgabane. Mosotho wa heso ha maemo e le ona ke tla re fela ya ka letseng maru a ne a re bolokele wena ha di tla tshwana le ha di kgutla maya ke maboya re boele re kopaneng hape letsatsi la ho sesane e tshokgo.